o luke enduana e katolu ni ndau ni bola e bola na kosipeli o koya e sengani chiu e kai kiriki se botokai e kai tani se na bosa ba pertania. He is a Gentiles. He's not in the covenanted people who is called the Israelites. Ken manbale e kai tani e bakata ki iko batake yau e sudu mai bua na nonai tumbu e rau kai kirisi rua e rau baka tokada taki kua talanga na yada Lucas e na posa baka Roma Lucas baleta ni rambula e na banua baka Roma ka tiko talanga kina na kau ka bondoka e senga walanga ni mbula ni banua kena kake lai non roba talanga na mbula ni buvale kena tamata kai kiriki bula na banua ba Palestina kambula talanga e na banua e be wakikina na lotu kedenga e buli kana numa o irnanda ni bola ni buli mai na banua o tasisi kana numa o irnanda ni bola se scholars those who write scholars no ko e buli bata ke Paula mai na koron ni buli ni university mai tasisi ko mbeka na banua ya e robe ki lai kina ba buli ke Paula ke Luke ia e muri o Paula ngai bakandeo takana tuku bina kambalete ni alotu e lio Paula kana numi ni ngai mai vingo o Luke na ngau na esap puna utaki Chisu Kristo kina Paula ena banua ka kai Antioki Syria si ena banua ka kai talenga o Filipai ena banua o Macedonia ya ka kai tiko na yasa baka Asia Minor ena numi talenga ni turangongo o Luke endona turanga buli bina kesara ni bakandike bina bola tambo berto na bola na kosipele ba dina ni kesenga ni chiu orto na kena bo erto chiu Matthew o choni batake Marika o koya senga ni chiu e endona da robo we buku katukuni kata ko irnanda ni bola ni o koya e matata kabina kesara na nona bola na nona ibola e ruana na ibola na kosipeli sabola ko Luke ke na non radaka na apostolo kan dua tani na bagarau ni na bola karabaka to kau ira he has a masterpiece of writing which exceeds the life of writing in the Roman time that time baleta ni ko e kriki ena rai baga diolachi ena rai baga bola tambo ena rai levu enda rai danyo irna chiu erando baga sangra na sign siena bata kila merkilakina siengo ela me bwana kalos sienga so Jews looks for signs but Luke was a Greek person koya eba sangra research for wisdom koya indua tanikina na bola o Luke mai verito na boniko speli karatukuno irnandau ni bola no koya endua tani na ibagarau ni na bola kena matata ni tubalaki na ka e tubalaka mela tabane kene ututi e kai kiriki ngai mai ava na ngau na me bagambauti Chisu Kristo ye na ngana mai bagambauti Chisu Kristo sandambe toka be koya professionally he was a doctor surgeon ke bakau na reda no mi bola na kolosa ngai la bala ngai reda kolosa wa se bat kine tin ka va e tukuna taba matata toki no Paula ni koya e buniwai endona turanga e abuta ki babina ka baka buku baka kilaka baka kiriki ngai ada na ngau na me mai kilai Chisukina santua tale na baka tangin na ngende e tukuna isona ndau ni bola ni o Luke endona kai baka sangrata umanda na kau ni kalo Holy Spirit to be possessed and inspired with to reveal the message he believed in e katale talangani nda sarawa na daura baungo e lebu na nakai bola mai na mata ni Luke me davan na non bola na kwatuka na daka e bakandeo taka kino kwa na tuku ni be ngauna ni be kasa baka doro to Chisu kena be ka baka doro Paula e na ngauna ni nona kau baka uta na tuku binaka so he was an historian a masterpiece of historian he was totally a different person altogether in writing. Au babina bina kanile bunaka e bola chiko kina Luke au buli tali chunga kina. Kanda saraba talenga ni berni ubuna au bina kata mu bakara mataka
na ka e babondoki luke ka babuna na bola bola katiki ni na kabina kata me bagande otaka ko una kwanta bagaleso ni kina na singa ni kuwa ena numi ni bola bola tiko ko e be dio filo ena wase ndua kina ndua me dabana tikine va e bagana numi toka kina ni bola bola toko ko e be dio filo na dio kwa salomana endua ena numi ni abe so taka na nonambula me convert to Christianity Theophilus me ado me nona toka ni boleka ena kaukau ni turanga ena dagadaka e bagande otaki sia na numi me bagande otaki burabura na dagadaka ni turanga Yesu Kristo do tala na ka ngan ramu bagana numi ko kina mbeleta na nona ibola Paula o luke o kwe endona daurapou endona bose baganga ko iranda no bola ni bagan dikeba no nona ibola ni luke batakina dagadaka na yalo malumo humility. He was a very humble person. Dona tamata tambusakayani tamata yalo malumo endo tala na bose baganga ko ira a very joyful and a bright person in communicating with the individual, in communicating with a community of faith, in communicating with the society or outside community of faith. Yana banua kaukawa kina na bandre tako kwa na kaya bauta membaleti Yesu Kristo. Enanumi ni angai mate tiko kwa enambaki walu sangavulu kava. Erbangande otaka katukuni ni laurai enanduana ibola kabatokai na anti-masonite. Duana ibola evolai enambaki nduana wit sangavulu anda katukuni kina ni amate na daurabongo naturangango enambaki walu sangavulu kava enangana mate kina emate nduana koro awala toka na bosa bakiriki boya ochia emate tiko koya era tukun na kene bola tuku ni mate koya sinai butu tu ena yalo tambo ni kalo abangana numi sitibeni na ngana rabir laki kwa kina emate tu ena kaukawa kena sinai butu tu na nambula ena yalo tambo ni kalo siangani kisepeli na Yesu Kristo ameba kata kirito na kosipeli etolu iya na nana tuku erangoda kabangande otaka karongoda mai be Paula rongoda mai be ira karabole kesara ena nonar ira raivi Yesu ena nana mate ira rongovi Yesu ena kai tukuna gai rongoda saraba gai bangande otaka na bolongo bola chiko ko be dia filo me tukuna be dia filo au bina kata me bangande otaka be kemuni na ka au sama bamba utaka bagandina dina taka ni bangande otaka kartukuna para raida ni kandina na lubi ni kalo o Yesu Kristo. Kini uti ni kamba leta na dauro bongo. O koe embula enandona bura kabaka toka itoka wisdom culture. Beleta ni kai krik. Era kilai ena buku kena kila kake na bika kede. Erandau research kina merabangara na kamer kunekina na ka erna numani rabaka sanggara. Embuli baki na nanambula me baka sanggara. Me baka sanggara me dhaba ni kune na kandina. That was Luke's life. And he attempted while writing for Christ's life, as his book is here for us reading. And do another bow, as a sanga baka kome, baka tutu kata kana kai, baka sangaraka bolabe dia filo, ke ira salamana ke kendai bura ndai, ni kandina taudoko na lubi ni kalo Yesu Kristo. Bola abakan toka Yesu na lubi ni tamata bola be irna kai kriki kabina katoko me bangande otaka na loloma lebu ni kalo sa senga baleti rawala ngana chiu sambaleta na tamata taudok nga men samas ni buke ke mami na no muni bossa me ke mami klana kandina e bina kato luke me bangande otaka na tukutuku ni nona bangande otaka ki buro Yesu Kristo na mana sau ni kalo me baleti ke mami na tamata bauti ke mami bata na singa ni kuwa Yesu na bangambula na ulutanga nganreba me bangande otaka ena matani kuwa e koto ena bossa kabangande otaka Yesu be rauna leru rau talai mai tugana bango Yesu rau lako katukuna be choni na be kan rau sara iza
karongoda. Nrola konrola itukuna bechoni na kanra usara ida karongoda. Molako mola itukuna na ka osara ida karongoda membaleti chisu. Na ka osabakan binan taka membaleti chisu. After hearing my sermon today, you must go out and witness for Christ to anybody, any place, anywhere, if Christ is alive and true in your life. Yana ka bakan din nandiyan tako luke. Kaysa nga ko may bakan daw takay bura-bura. Ana bida na undol na bagsawati. Kanda wili ka na kaya itukutugo na singa ni kuwa. Hindi na nakambal iti chisu. Ano na nabi mo baibang mulay. Tuna ko ay raw na raw ti sepel na choni. Raw lako kalaki bakan daw taka. Sila lagi tukuna nabikan raw sarayida raw sarangoda. Atau suatu raw saray dar sarangoda. Kota ngayon na tikinya. Nira saray na matamboko. Ay siya na sa bulu tikinya dua. Matay, nira saray na matamboko. Ersala ko na loki-loki. Saba ka sa usawata kinabuka-buka. Sarong ng dindivara. Saba ka turi ta kitalen na mati. Kene wati sabuno taki na itukutuku kay Jesu Kristo. The blind has sinned. Tapatalen loki-loki. The lepers have vasayado. Ersatu dake. Saba ka sa usawata sanctification. Nabuka-buka. Tapatali. Irna dundu. Death. Sararongo. Tapatali. Sabuno taki. The proclamation of the gospel of Jesus Christ. Ono na ka. Tuku-tuku takatiko chisungo. Biraw na lalango. Balatora ro may sarabat ko raw. Na italano ay ruwa ko ay wilko tayo ruwa eliw. Eraw talano bitarabingan. Duweda kan doon na singa. Kaya matak ni sampang yung pang. Meron pa ka raw turu ki kapenaumi. Nakatalen doon ay talano. Raw maliway ratiko na talano ko. Na kaya na ba kayo raw maliway. Raw duru maliway chiko kinoro na lalango. Raw sarabat chiko na kaya ka chiko. Matay ni kaungan raw mo wasya. Kalakala kabikyan na matay ni ko ambernola ko. Nanona raida na turangan na liu ni senaturangan ni Valunggo no chisu erawata beba ambulan atau bimati. Okwaya esengan ni chiu naturangan ni mai ni Valunggo esengan ni chiu. Ya nakawaya ko yang kawai tangan nona tamata. Nona suatia. Dona suatia tu kan tak sandau loman. Sabolak sar cukup ni mati. Nggak rongoga ko na tuku-tuku ni tiana panganda takitiko siya na nona lako bolo chisu nona bibang bulay. Kay ungyata na lomana. Matay ni wasi-wasi roto na chiu. Ndola manda. Kumdo nang kasing gondo lay kire chisu man. Karena wasi-wasi so nona tamata. Nona turangan ni val. Siya na lingan nona iwaw. Merale kerker. Erle kerker sama lang may na turango chisu Kristo. Kaya buta tal na turangan ko endo na bosa. Ya undo na ka, au tiko be na bakatilewa, kabi kango me la kabungo, kabi kango me kabungo, eda kaba. Yo ke muni oni tiko sareda edake. Au kere moni tu da kitunga me kere. Ni da buta na bosa sanayado. E ana ka da buta na turangan go. E kapa, ni da buta na bosa sanayado. Nanona bakasanggara endua na tamata e bakang bauti chisu. Meado ng bula, siya nga wala nga ba ikwaya, kaya natiko binaka, meado tala nga ba irna no na leo ni bale. That is witnessing Christ. No na bakan din natakaw kwaya, nakaristo ang anggo, eron baka bakang bulay. Sent the Jewish elders, sent his friends, make Jesus comes in, because I believe he can do all. Sanggayadon din na bakang bulaya. E bosa nga chisu nangan rotong gaya ni kinay pale sambula talito ko ito bimati. Nanonda bakan din taka. Nakain da raida nakain da saraba nakain terana nondang bula
eda kabo chisu beken. We manda be ko to sam. Saya tu libe ko nakabo sisimbe. Are you witnessing for the Christ that you have in your life? Or you are pushing him under the bridge, under the table, or somewhere else? Esingan itu kunike si tamata pambulay si siang itu kuninga kay ko turang ni bal. Eterano non rabal ni Lot. He must be very wealthy. He must love the people. He must have that kind of good heart. That is why he gives his wealth to build a synagogue. Plus, according to the ideology of the Romans, he has to do that to keep the unity of political Roman Empire. So he holds the two together so that unity brings in. Whether he is in the parliament, or he is in the political arena, or he is in the church. So he tried that unity to come together to bring all the totality of togetherness in Christ in that moment. Kambimbi menda sarabike na nona binakata na turanga ni valungo meado na mbula na nona bubale. Endondoka kakirea meado mayo chisu meado kina nona bubale baka velu taki baka turanga ni balu ke ir nona sotia na mbula. I believe not only physically but spiritually the totality of sociality and spirituality stand the life of that person in unity with Christ. Sakata lain inda sarava na binaka ninonda baka sangrai chisu me mai baka dorobi kanta na bibang bulay. Endo etabi matiti ko may bali. Endo etabi matiti ko may binabanua. Orang matiti ko baka tukutuku chiko ni ratobi matiti ko naturanga prime minister. Sama suchukungan niya longo. So nangaw na so na bikando indu yan na bikan. We are all human beings and we must put together our unity. Our differences, put it aside. Because we are all human beings. Sayang menda dua bata taka bata. Dua itabi mat and dua nakahelenga kakeve. Menda taka menda narawata kina na tiko binaka nimbula. Kau rongoda, kau raida, kau baka tekila. Ni tukuna be ko chisu, bakan dino ndina taka. E ana kaya. Anonde itala no na singani kuwa. E bola kino o luke me bakan dino taka biken. Karon itala no. Sampang yung bangir to sabang raw duro kapenumi. E na ulu ikalali. E tiko kina kapenumi. E na bano ya do kina na talano ako bang raw yadong kway na ini. Wala ka tinga ni tolo baka na maile. Kina baka raw ni duro kapenumi. Pertonggay baka raw duro yan. Dua naka na tamata. Muri chisu tiko mantanga. Dua talangan e wasi ni tamata. Ersa kau dan cukup main mati. Kaya kau liga binang mi bola tamu. Ersa kau dan cukup main mati. I want you to hear very carefully the difference between the two. The first story of both are miracles. I want you to see what happens. Na karoni tala noa. Esinganiado kinendo na kere. Esinganiado kinendo na kiri na bebuke. Sati ko may natabata na daw rabo sa mati. O chinaningone sa tanyasu sa rongo ng damona. Sa kauti ko mesalayado, mesala ko kinaimbulumbulo, membulu. Kaya pagkaw na rongo tabi na kanitala nongko. Ito ko ni Bangon, doon na kanibakan diawa wilika. Nangaw ni rongo ta kinachisu, nangaw ni ray ta kinachisu. It crosses his heart. Terasa ngana loma nanambule loma na bonga ni tangi ni tina ni ngone. A Jew has to listen to a female or woman? No, not at all. It's a zero. Gairong na singaya nan to manindo na marama ni sa kauchuk na lumena. Enambula baka chiu. Tangan nga, number 2, tangan talangay, nanumi tangan talangay, kake. Sasing nindo na tangan, nanlaman nindo na bubalik. Kaya pakawili ka pinangan ital no, sako yung doon nga. No wonder she's crying from her heart. Nailako-lako chuka hame sa ato, kinaimbulong-bulong. Nabonga ni Tanya. Rongodo chisu, kailawa yan. Doon ka nalingana, katambo ba iran na Israel na chiu.
Keterangan sama itu. Tentuan mana dengan kalunggon, dan tentu akan dengan kata-kata. And then the whole totality was stand still. Bekai wana marama kuanitani. Kay tukuna wana darbo. Tuga kamay. Ano mila sa rusa? Ano mila China na pala lati Macau? Nanuman na bakte ke buho asenduan isaka na kalong isa puto-puto na wasawasa. Rada mama. Tuda kemai. Satu da kena dorbo. Singatal linggay ka chisundra ka. Sabo sa sarnga. Sandambe sabosa. Babayado. Eneka Cini tikina meda banaka cinka one cikina era sakurambui na kamata kita ngari tuka anrau ertuika asaba roh tangan kalau ena singaya kena baka sama ekoteke na dabo rumah cuka nangonengo katangin dula kina na nombola emo siti ko se dava na ka se ngambeka ni ndwe rongovi ko mokila rongovi ko na kalo tangi tiko na maramango ene lago kina imbulu na vongani no na tangi ngai takos na kalo tangi manda tamata bambauta na matangani kuwa Manda balata ni iko lube ni kalong. Tangi manda balata na kalongo. She was a Gentile and God hears her. And what about believers? If you cry, if you're a child of God, God will surely hear you. Tangi manda buana kalong. Jeremiah tolo sanga bul katole kata ndo tangi mai be au. Au na kai ronga ni be kemundo. He will do that. Do kere ana soli dol na katumba wasangra ona kune. We are not implementing what we should do as Christian believers. Overturn Christianity that does not do any good things. Uplift and elevate what is good and best for Christ. And the satamata bagambau tamate. Uwe ko to kesam. Pada ba? Ombula tiko so mate chiko. We should change our mindset. Pandemic is causing us to drain us out. Pandemic is a warning for you, Christianity. That's a signal. Don't count it as that goes down the drain. No. You count it as a blessing. Pandemic, you count it as a blessing. God is warning you today. Whatever little things that you get, be thankful to God. Sani mala tabi ko nakalunggo. Nakangay binakata chiko ko ama bakang dinan takikwaya. Witness for Christ because He is alive in your life. If He is really true in you. Kaya ng bula ba na darabongo, au bambautan indo na maraw lebu buwana sinaningan ko. Matay ni talano, ila ko may kere-kere. Karon ni talano, isinga ni kere-kere, tangi butungu nga buwana kalo. Isin tangi butungu nga buwana, nanona butungu chungani, sararaw ta ni sayali na lubian. God hears all. Saraw ta mektuni na ibalatambo. Sabakan talingan. God hears all. And I'm thankful today. God hears my prayer. And my daughter is back in the church right now with me. Amen. Sangan nandun na kalong may bakala na sa sangan irangwala na namutang.
Au chuka mai la kamba na tini kadiwa ena ronondo luka ndua. Au la au leaving garavi na Ratu Mara College. Kemisala ka mai na muanga ena kemisala ka mai na konfrendi. Na tuna tuki rua. My daughter was then 3 years old. Sa kai na ki mai bondo. Yen ya leo ni dola sa tukuni ngana bondo. Au sa bondo. Wata kena lubengu. Au sengan tukuni kila. Ni wanga ngo sa ba chungango na batina sa tuko batal chunga na batini wa. Au ndambi chunga ilama. Iya maila kemba kisuba ana numi ni chin kawalu na aya wa direct. Ana ka urongo na kene tukutuku. Na singa ya maila kemba kibanwa batu eta ura endua tau ko na singa. Tau singa tuni kilaya, mbali tau chukula mani wanga. Salah ko chukumair tau saka mena kaimua. Ni sabango. Ponto tubango sabango na wanga. Na matutudo ka nandiak. Au saka chukule na bango. Ni sabango ni salai kala bango na wanga mita sisombu mango sisombu. Hala ko chukumai. O sana no muni sake long gitar. Sake na wanga sisenga. Na bono ke mamintambe kina sasenga na tudake. Ni bosota ni una baritaka. Kaki dengan sahabat kanan dalan ni punan tambe kina. Tamata sarere. Na uwa sala mai lama. Au ngai teki du ba ngai prongota na lubengo ngai ka. Turanga. Kemuni kabibiau. Kemuni na kauti au mai la kemba. Kisuba. Oni na bambula yau. Nangoni ngo sabos cuma na lubengo saka cuma ma. Are we going to die? Au kai wasianga. Nantaru kalau na bambula kendar. Au ngai dambe dake. Au kerebe kwa nandona kai mo kere. Kere kapitani manda obuli au kilachunga na dana obuli. Au kireme mo bosa manda bikwa. Au kai bango bikwa. Ndonga na nungu kere. Au ronga te chukuni ko buli manda bule. Bu so bambau te chukuni Kristo akandina. Kako iyo. Au na masu. Kau tikenda ngama malu amenda ya kikia. Kema mitanto ngama iki satu na obi se mbatini kango. Ko nga ka chuko mbatini wanga ngango. Na baka bonto baka liya ndau tube ikianda. Paya nung gusto mo nga sang tali kaway tangan do nakasar to kami bata bantu kunis. Bitian orang ngan lubang ko bangkaran don lo ibali. Aun tambi bale ang kay baka binakataka na kalo hindi na nung saan dami kay misaya may tao ni at may suba baka binakataka na kalo no nabibakot. I know God was traveling with us in your tribulation, in whatever that you are going through right now. God is there. God is waiting for you. God is standing with you. God is going to go with you. Yana kaya buwana maramango. Sianga wala nga nita kataka na kalobe ira na tamata era bang bauti Kristo. Daka talanga na kalobe ira era tawa bauti Kristo. Merawa ni bukai ira merna mai kilai Kristo. Oti ni baka sama. Era ube subata na imata ni talanoa kene karu ni talanoa. Daka taka chiko chisu merawa be ira na leo bunga. Ke ira rekadea merambau kindaba ni kalau ko etalai mai loma langi sati ko bata sar chunga ke ira sarau la ko chuma na tise pel ne choni na ngauna ya o choni sabe su chiko ko chiko o erochi balata nan lai muna utaka birau dai tuku ni non rau bala da rau ngai dun rutaka rau ngai besuki ko nona bes juga ya meda besar ngani lai mate kamu sunan domona ena mataka ni kuwa na iwo tuwa ni bakasama moroma da babinasara sabo so chisu metukuna bira na lalaya merula ko kalagi pantina jena taka na ka erau sara iva karongoda
It comes from the mouth of God, Jesus Christ. Go and witness for what you have seen and what you have heard. Christian believers today, the identification of knowing Christ is you to see what the world is giving you. You identify Christ then and go out and share that Christ is all in all. Colossians 1:1. Sa kambing biya na matakan ni singa inday menda saraba na daka ni kalo. Ano no na bibaraw taki. Salim besar na siya nungguay. Asalang may biru sa may kacho ka biru. Salim besar na siya nungguay rufi. O ciao sangga ila katal menung bili na disem. Kaya sa baka tapos cuma karton tamban liba. Salang dia baka tol na nung bili. Dua rotol sa cik saridakin, dua ngana bula. O sangga mas turang o kera na nomuni beibuke. Ina kana so mina nung bili. Lakani be yaw na singa barumbu kanang giri na tal-tala be buke akabi yaw oningalala ni lay bunaw manday ka iyo sembara bondo ni ada mena bolin lotu ya angay ka kere ramera kau chawkina sangay kau chawkina dan ilala mertu sulia maya bangay balat singa moni tau kasar berona nunggungan rokot ni labangan relasi menentu ambili kan nantuai kanda na tamata bambau tenda na tiko na ndambe tiko na nonda bambau na kalo menda dula ka chiko na kalo na nonda lenga kenda ube kwa toka samo tuna bwa so lia bwa na kalo na no mulama oda kenda tuna bwa arau tanan reke wakan reke ti chisu bala to ko han ngay brave ngoy ko enan dua tala na sana era to kana farisi ke na buni bola karabangan duin le era singni bi dingo mi choni ni sala ko mo choni meta ka bana daga ni be bakara mataki ana buku chisu era ngay bosar ngay kabe choni oy ko baka te borro sanangaw na indaw daka ni bibak lutaki po ito bikata leso ngay tuwe sobe kanda ngay tuko na tu kore daka ni tebor eraw ni daka tu baka kore daka ni tebor kaya sa chunga kaya na faris kaya setok tine tol sanga bulu ko wilkin era ngay tuko na be chisu oiko alim nga nang tubat kaya na tamati balbalda rau talai mai rau na ruang ko mai wana kalo mero ngara na tamate bura-bura ko ira saranga eran don mera mona takar kena baka tukuni na tuku binaka Yesus Kristo eran gai baka tatao ni non rabang bauti na Kristo non rabang bauti na tamata na Kristo kanda nan daw bunaw kanda na singandina kanda nan daw dalo mas kanda nan baka tukai menda kau na tuku binaka do not be the barrier or stopper for these people because Christ has sent you to bring forth them to Christ. Bo kakwa ni baka tatao, kaya baka sa tamata baka bulay chiko na laman ni bubale, baka ndaw taki chisu, bayrato na laman ni nomo bubale. Kakwa ni bunita kaya baka saraba ni nduwa ka bendo na kada. Tuko na buwa. Pero nanti ko na isarasan daw kilaya, nung naray nga bangko na FB, nduwa na po sa malewa matango urayda, au saya sarang raida na isulo to karachiko kay buke ko nararama bakararama tagiko when you build your life in Christ you must stand in Christ and show Christ everywhere and all the time we have weaknesses etuna ndamal malumu iya menda mbuli kenda daki tikunga menda tamata binaka meda bana keni tintin tukuna bango na turango Yesus Kristo Johnny tintini au sala ko may merau ng bula iya merau bakal besar au sulit ka na menda dera kapatan ng tebal tambo Matthew wase ros nga bul kawal China kadiwa kena tingana ros nga bulu
Ngo may besu ni nomo kilai chisu kalako kalaki vakava na kausa rongoda ke na kausa raida. Madiu rosa ngabulu kawalu chini kaviwa ke na rosa ngabulu rua tolu. Okoa mandong gai lako kabaka lotu taki ira na leo ni beba nua kerenga. Kapabita istak ira na ati ni tamamundou kena lubena kena ala tambu. Baka buliti ira mera pambauta na kake da kausa bosa kina be kemundou. Kamundou kila ausa tipo bata ke kemundou ena be singa kerenga. Kaiga wana ibaka tau tua ke gura-gura. Amen. Go out, witness for Christ, and Christ will be with you until the end of the earth.